Ядарда операцияне худшын ізіне пулжастырлы бетерлі тарықра күллен үргімылық концерт жеземердеші. Шак сваплы әже чвашнасы конгрезіде худшына тиртіне күнзенже пірлежу ергеленебе Шубашкарда пызык уяв бөлжі. Аслы жыржывымыра хүделезе пирен лопкада доныш бурнышын пушхуны баттырзен яжызем, халық азенже әмірлік ширынза юлеш. Шабыжу хиренже шак самантра юндыгаганзене вара халі пирден булыжу герлі. Чываш наци конгрезі көешре уйрыма хастар. Иртні уйықрагына візем салдаксене валли тірлі қадырбет улдарына автобус затна. Шак ешре пірлежевен регионды уйрымыземде тұрышса әшлеші. Унзыр бүшне президиум байдажы зем хыйзенжен шарды ендешсене тіллевлі болушу барзадырашы. Пармай пәдім бұқытыра халық никшандарменден юлман. Ол пармай бұлышны майбурдаран пайығы күнда шавнақ білдерет. Тавдабуш халыға жағында келіне жын өзім күнда келіне билетсем илзе, үксізем бұрдегаяшы пирін салдаксем вали. Концерта тірлі дұрықра бұрынаган ендешсемде пызык ешбақ келіне. Шапламай бавызем халық войы пірліхре бұлныне жиріпледеші. Кашны херарым, адине шуратсан, ывыл адяна алыне дыцасын яланақ калайд, салдага юрықлы бұлдыр дед. Паян хегун херарымын войғватлы бұлмалла. Көмілі беде ширіп бұлмалла, әжі беде паттыр бұлмалла. Туру бабірле адизене затса, адизене кетсе илмелі. Эбі хамағы кашны бұны келедва. Паян хегун патшалықта. Акпаян хегун чывашнасы конгрессы дешак мероприятие иртерет. Нигамда манмаш. Сцена жіне духаган кашне юрош ыргымылық акцине чунитнебе худшынмагымылдуна. Пуринде візен ширіпті лев. Шакшымылмар вұхытра халықпа бір бұлза шыржыва тәрев барасы. Күмбек мероприятие зенден юлмаламар, юресен чешмар пуринде. Шамбада енженде бір парле бұлзан, мораль енженде. Шамбек пулужу барзан, манжутпанде бер шендеруне шивқадат бар. Пирен хамарияла жеземде, чавашан кайна хастар качеземде манжутпа өзем пире кураше, илдеше. Шамбада анде бер өзіне шамбек вайбарзадырар, яралнақ пулужар. Концерт кураган зенги женже хальхи вұхытра ядарлы шар операцияне худшынаган салдаксен тываны земде бүлжеш. Візене Чываш наци конгрезі шагуява ядарласа жәнна. Тұғырвын бір жылды Николай Янилкин сымахран концерта Тударстанры Аксура ененженех келзе жетні. Халь манын внук Григорий служит твать уже Украинара хайырегебе каре украинский фашист сана битерме. Эбеде служит туна лайых, аттеде манате, варзара херхи кемешул, немешем бешапша вильзе, и решада білзе, что хайн шух жебе хайгаре. Эбер бит патриотически воспитанный едемзем, хамра сержива шавхадер хакла, туяпар. Салдаксен тываны зен көмілізіне юру даже башекленізір бүшне, кашненех сцены жіне кыларза парне барза давдурыш. Зал вара візене товылланалы жүпса числары. Маны был батальон адылдағал. Был біледе бір күнда келмене, худшынныне. Білезірі концерт? Пиде чаплы, пиде келіші, пиде лайы. Конечно, күнбек концертсене частенько думала. Тавақ Чываш конгрессіне, жак концерта иртернежин. Спасибо. Калабебе Чувашский национальный конгресс инже ишлегеннизине пурнедек. Шамбак лайх концерт ларца барашезам. Кумбак ябалына эбе курманда илтменде от прямо шас шагында килзе, курса, хавхаланса, бедем комала секлезе, кундан ирцегаяп. Пархадарлыда сываплы же наци конгрессы влашпа бірлі бұрнышлад. Үрі бұжару үтті обществола бірлі жүземжінде патриотла тәслік бұласа жанад.
Чуваш енгіларым Валли, Алексей Енейкин, Артур Галкин.